السلام علیکم وشوشینات گوشدار کے واسطہ میں چینل بزا عبدالسلام عابد بلوچ چینل سبسکرائب لائک گھنٹی نشان جنگا بحال مبے نبی 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 دل سارتی نبی دان کے طرح یار مگندان دل سارتی نبی دان کے طرح یار مگندان جو آشی نہیں کئی مبی دیدار مگندان اشارہ بھی ایمانی اروا قرار داں اشارہ بھی پچھوڑی بازار مگنداں من وابوتی باستگا چمانی میانا تینا مدام ردی منی پور کی زبانا من وابوتی باستگا چمانی میانا تینا مدام ردی منی پور کی زبانا تو ورسی شلی تاپ منی واہ کو وابان درنیا ایک دی بگرا منی کہاری گمانا اروا قرار دا اروا قرار دا قرار دا قرار دا اروا قرار دا اشارہ بھی ایمانی اروا قرار دا اشارہ بھی پچھوڑی بازار مگندہ تو ہمت ہمیت بروسا ہو پیمبر امت تہی داستان گبن شیتی مکوثر تو ہمت ہمیت بروسا ہو پیمبر امت تہی داستان گبن شیتی مکوثر پورانی بشت واڑگا سبزینی تلارا آسودگی راحت ہی جنز تلشکر دل سارتی نبی دان کے طرح یار مگندہ جو آشی نہیں کئی مبی دیدار مگندہ تگ تو تھمائی پلگار کو تگ پم میں باندھا ترائی بی ارزش ہم روز نداشت تگ تو تھمائی پلگار کو تگ پم میں باندھا ترائی کشی تہم کشک کو جا جن زگی بوتا زرد سوا پیا گئی زرد گنائی اروا قرار دا اروا قرار دا قرار دا قرار دا اروا قرار دا اشارہ بھی ایمانی اروا قرار دا اشارہ بھی پچھوڑی بازار مگندہ تو گوست سرا جمبر سائل کو تگ تئی ہر چیز کو تگ ہم بلا ہم ہیل کو تگ تئی تو گوست سرا جمبر سائل کو تگ تئی ہر چیز کو تگ ہم بلا ہم ہیل کو تگ تئی میرا
آج پشانی تہیا تانی غلامی تجھ میں نودا آتی اشکیل کو تانتی دل سارتی نبی دان کی طرح یار مگندہ چواشی نہیں کئی مبی دیدار مگندہ کئی شاربی کی منی ارواح قرار داں کئی شاربی بچوڑی بازار مگندہ